Sama Studio Katolo Geita Ni tanage basi kari yangu haina kengele hayoka pingu milogo kwa sheria Wele muwaswele mana tarehe 10 mwezi wa 7 umwaka guno w'abadogo bane nasimeza kuja mwawilo wa Sese Group International Tanzania wani ahali mwana Johnny n'umwana Lena abacha n'umwana Seta elero boleho bugeni badogo bana hana bari bataye abayitimu abalosomeraga buganga bansaraba ikusanyako abantu binge sana aha mwawilo wa Sese isaga kole malele ne molenele ekakaji nipokela kibabya kibambe ingela kade suka mishinga nipokela kibabya kibambe ingela kade suka mishinga mwawilo wa Sese shomwalimu wabugota wansaraba mayo mwawilo wa Sese shomwalimu wabugota wansaraba mayo awilo wa Sese shina kurumbe ukunira kijanise shina mbinele awilo wa Sese shina kurumbe ukunira kijanise shina mbinele hashale abanafunzi bako uli bataya baje bakatumame hashale abanafunzi bako uli bataya baje bakatumame bamala mafunzo alusomeraga bashoke kaya baje bakatumame bamala mafunzo alusomeraga bashoke kaya baje bakatumame baje bakatumame bashoke kaya baje bakatumame baje bakatumame bashoke kaya baje bakatumame ariho kishosha baloge mwanalo bati n'abanafunzi abaletahiwa Pascal Emmanuel inundo y'abalogi umweno yo Shinje Majaliwa Yesu w'abalogi ariho n'uvelo Moshi kuwa abalogi umweno yo Yakobo Edward mwalimu w'abachawe Lelendosha Sweya raisi w'abalogi ariho no Charles Yabuduli mwenyekiti w'abachawe Basumbawanka Naomi Joni n'umwana Lena Asi tangu namsimulie sitori yango shiwingwe namlomera nkumnitegereke sitori yango shiwingwe namlomera nkumnitegereke kwingira na talento nusomaga shule awiro namonagatu kwingira na talento nusomaga shule awiro namonagatu walinengi wakatete awiro walimakanumalika walinengi wakatete uwawiro walimakanumalika wakanoka wandya libulingi uwawiro wandya kwembambina akayubine mbina jalema wikecha siwashingicha kayubine mbina jalema wikecha siwashingicha waikani kama wato mingi kembana nguba keshuwerero kashina kowe yuwerero walamanire tukwara tumame kashina kowe yuwerero walamanire tukwara tumame akitura wizeba kujimba habukota wansaraba ngwa iyomorwa ukamba mlamturo awironga na ushauri asomere buganga wansaraba ayambirija abantu kunsaraba asomere buganga wansaraba ayambirija abantu kunsaraba awirona wakamikwa usomeranga na tunsaraba wawiro wa Sese Group International ubugota wansaraba akawenjamwa Emmanuel mwininga kwengera gakubiro na marangono yo okwaka jogo somelelo bogota bagalelo ali kunana bano abanafunzi abale badaya lero aliho no mekitilida shida uleki w'abalogi aliho no Isaka Mabula shiboko shabalogi watahiwa badogo bane wasomelile safi yani bale safi sana bale haya nipokela kibabya kibambe ingela kade suka mishinga nipokela kibabya kibambe ingela kade suka mishinga mwawilo wa Sese shomwalimu wabugota wansaraba mayo mwawi
awilo wazeze shomwalimu wabukota wansalaba mayo awilo wazeze shina kulumbe ukunilage janise shina mbinele awilo wazeze shina kulumbe ukunilage janise shina mbinele hashale abanafunzi bako uli bataya baje bakatumame hashale abanafunzi bako uli bataya baje bakatumame bamala mafunzo balusomeraga bashoke kaya baje bakatumame bamala mafunzo balusomeraga bashoke kaya baje bakatumame baje bakatumame bashoke kaya baje bakatumame baje bakatumame bashoke kaya baje bakatumame alihono mateso maridadi wendesha bodaboda kwenga Nyamalulu abahemba bamwawiro twabana ba abahaye n'abanafunzi ba Mwalimu Josefu, maana Mwalimu Josefu na Awilo ni kama familia moja. Wanasema mkiwaamini mwasabaga. Aliho Malago Peter pamoja no Makula Ndalahwa no Haruna Marungo Silvanus Josefu ayingwe haba mleta iwe lelo yani ayo pili shiyala nene ihamela kwa mwana bati Arewa Pyramid Management ya Mpinane na waona na wake zake na Awilo Naomi Johnny Christina Leonard Asia Seta pamoja sana na wana show na babaliri panda pole pole abahitimu lulwalene yale meloga ina kingo kimba shabaitimu belo watai wamchekaya ina kingo kimba shabaitimu belo watai wamchekaya kisho shabalo kingwa nalowati irwa mkaza juka chambe pasikali mwana emambeli ewingiro juka chambe shinje mwana majaliwa oshirombo kaleme jake kwa baloki Veronica mwana moshi msala jakuka chambe Jacobo mwana Edwardi irwa mkaza juka chambe bebe shintosha mwana swea mkelele na ngoshu chame no chale siya putuli sumba wangale mejaka balobi ekitili tashitebo santa olise buleki wabo isa kama pula na ekona mleba jakuka chame jakim kachame Mwadai wa mtem kachame mtem kachame Mwadai wa mtem kachame Wadahi wachiza sana abasome chabo mwalosomeraga mtem kachame nabahaye n'abahemba bamwawiro wazeze Group International Aliho kisenza amadirisha n'abake bakule Gina Emmanuel na Lucia Johnny omkelele umwana uyo aliho na George Amos nonke wakwe Lucia Thomas omkelele n'omwene aliho no Pili Sahani omkelele Center pamoja no Laurent Christopher mfanya biashara wa spare za baskeli mkelele bebe mbasilo chapa na abake mwana Luka na mwana Zakaria Laurencia Johnny kutoka Kanyindo Lwehumbwa Kalori nonko kurwa Josefu Kanyindo n'omwene aliho no Masumbuko Samueli ayimwe mule bahemba bamwawiro badogo bane mwisaka hale buganiere namuona na mgeni rasmi Bariki Leonard kutoka Mbamba pamoja sana na Emmanuel Mwininga kutoka Kakubilo mwalimu mwongozaji sante kweli tulihoya lini muri Mwawilo wazeze nendele kubahaya bahemba hangaha Thomas Msa no Philip Msa no nke wakwe umwana Bonifasi Esther Mlekwa pamoja n'onkoloye Utabu Mlekwa Segatabola bali basata sana bana bakayera bafumu 30 biza boperera Mwawilo batarangweba simezaga abini bane mleale kabuka kidoje konkina abini bane
mana bali bingi sana badogo bane. Aliho Lukasi Ntolo nonke okwe Ukiresi Muhangwa Mgelele ya Mbogwe, Mama Husina kutoka Rwamgasa. Aliho Nuadija au Mama Kase kutoka Rwamgasa. Bebe Swea Ndosha nabake bako umwana Shema n'umwana Shingwenda pamoja n'umwana Simoni n'umwana Josefu. Aliho n'umwana Bahati pamoja n'umwana Bosumabo. Aliho n'ukasanda Ndegeleki abena babahemba Baseki nonke wako Sikola Charles toka Nyamagojo ya Mleba fanyabiashara na duka la nguo. Aliho n'Rafaeli Mleba n'omwene Yusufu Sosipita Mbona. Aliho n'Samueli Amosi beneja wahali mashine ya gukobora mchere. Aliho n'Satongima nonke wako umwana Julius pamoja no Joyce Toniki na Salome Lukasi bahemba banywawiro. Are wapi Baraka mkari wa biti Katoro nzima bana Masama Studio. Aliho n'umwaka Mishinyanga bahemba banywawiro kutoka Rwamgasa. Maria Mkazibiri kutoka Sengerema. Aliho n'Uchazi kutoka Sumbawanga. Yohana Ndabasiki kutoka Gasuru. Ishikeneliye Mboyane Gasuru. Aliho n'Umpoyo kutoka Kigoma. Aliho n'Filipo Richard nonke wakwe umwana Juma kutoka kona ya ofisi ya bashariki bane. Benjamin Mpemba kutoka Nyashinge ku bashariki bane. Aliho n'Suzana William Losafisha kutoka Ngemo. Emmanuel Masala nonke wako Teresa Muntala. Aliho n'Helena mwana Ngwenda alipoza mwili wote na kuja kuponea kwa Awilo. Beredeo Mariko Lusana nonke wako mwana Sirasi anyakana si abanaba. Aliho n'Umutamakoye mfanyabiashara Fikiri Karagwe. Aliho n'Dunia Lozuga Kiyenzi nonke wako Justina Jensi Hamisi Dunia Mabatini omwana oyo. Aliho n'Olena Dunia Kiyenzi omwana oyo. Pendo Dunia n'omwene Kiyenzi dadake na Awilo. Kiresi Muhangwa Omugelelo omwene oyo. Aliho n'Omwalo Muhangwa Walulembera pamoja n'Onyansala Muhangwa wa Rwamgasa. Emmanuel Muhangwa Nyamparahara yabuzeko nabake bako mwana Doto n'umwana Chose dore wahali bugeniri na nyombe n'umayo wakwe n'Awilo. Aliho Leya Lusuga kwingera Rwamgasa Majengo B nabahaye n'abana banywawiro. Aliho Leya Awilo no Joshua Awilo pamoja no Dunia Awilo bana banywawiro. Nagayombe na mashikundi getegayaha na kiona kikundi cha upendo kutoka Mgelele kikiongozwa na mwenyekiti Saidi Matiasi na katibu Mwana Mariko. Na kiona na kikundi cha upendo kanda ya Nyikonga kikiongozwa na Kisinza Madirisha mwenyekiti, katibu wake Tobias Makoye. Na wana msafara kutoka Bariadi ukiongozwa na Pendo Giliku na Veronica Josefu pamoja na Asumani Babariadi abanaba adogo bane tuli wali Bugeriri. Na mwana mtamu wa voko na wana msafara kutoka Lunsewe ukiongozwa na Seta Giliku pamoja sana na msafara kutoka Buligonzi ukiongozwa na Matagale Kunjala. Aliho MC Ntalegete kwingila Kagera Mwitanage Gafula pamoja sana na kikundi cha Amani na Upendo, mwenyekiti wake Mwitanage Pili Balele na mwenyekiti namba 2 Kurwa Tani, muhasibu wa kikundi Leya Luzuga nabahaye n'abahemba hange babaha banywawiro. Aliho Matokeo Hamisi Ngaka
nonke wako Sofia Maganga, Areho Asumani Hamisinga Kanonke wako Kristina Lukasi, pamoja sana na Faida Asumani Magere, nonke wako Semeni Josefu. Masama Studio.